Beda hadrana tak ada hadrana nyaman. Mun hadra ni kan ya ada ni kan hadra. Kini ka buja. Kang kui orang saya tak nyaman ber. Mun saya nyaman ber beda buja, tak ada buja na nyaman. Mun saya tak nyaman ber ni kan kau tu beri buja sebenarnya. Nyaman. Jadi kini ka hadra kang kui orang saya tak nyaman ber. Mun saya nyaman ber beda hadra, tak ada hadra na pada. Alagu tak alagu pada. Ya lama. Wah, pun saya torok Kanjeng Nabi, saya kabel dia tak ada saya pekek dia, saya raju situ. Makanya orang selebur ke Kanjeng Nabi ni kan, wah, tambah nyaman ke pangeran, tambah langgo ke pangeran. Makanya penting sholawat ni kan. Walaupun kau di zaman semakin, tapi pakut rasanya bisa merasakan seakan-akan hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dia berlaku langgo ke pangeran, besar ke pangeran, nikmat ke pangeran, indah ke pangeran, besar ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting cinta penting. Makanya mau sholawat niatanlah nambahi keimanan, nambahi kecintaan. Ada apa sholawat cinta ke orang sholawat cinta. Ih, ni ganggu saya ngoda-ngoda ni. Mun saya sepo-sepo ni ka lagu tak lagu nyaman. Beda hadrana tak ada hadrana nyaman. Mun hadra ni kan ya ada ni kan hadra. Kini ka buja. Kang kui orang saya tak nyaman ber. Mun saya nyaman ber beda buja, tak ada buja na nyaman. Mun saya tak nyaman ber ni kan kau tu beri buja sebenarnya. Nyaman. Jadi kini ka hadra kang kui orang saya tak nyaman ber. Mun saya nyaman ber beda hadra, tak ada hadra na pada. Alagu tak alagu pada. Kini ka buja, makanya buja seknya banyak. Tapi parlo. Nah boleh banyak orang saya tak nyaman ber. Engkau ka engak ka pangeran engak, keng tak lango. Nah, kini ka parlo ibu je. Engkau engak tapi kita seger tak kau besar. Iban ibu je ni kan. Mun saya seger tahu sabu, jadi bon beres. Napa boy, pokoknya tuntunan pangeran, anjuran pangeran nyaman. Esto ka Allah, ngistoaki ka papakonna Allah. Sholawat cinta. Dan ini kagangku saya nyaman neber nih kah. Kau tuh lagu ki, beda terbengang nih kah. Mereka ya. Salam cinta, salam cinta. Oh, ini kamu Allah ka pangeran lebat Kanjeng Nabi Muhammad nyaman. Bodoh salam dari fulan, Waalaikumsalam. Coba saya cintai pas akhirnya bodoh salam dari penghuan. Selain. Bermacam orang apa ya Allah ka orang napa ya Allah ka pangeran bermacam orang mun tak ya Allah ka pangeran kan geni kawan pangkat tah. Pada sampean alaku ngi karena PC kan geni kawan pangkat tah pon. Mun tak tembus ke pangeran. Mun tembus, wah. Makanya penting maca sholawat nikah. Mari nambahi keimanan, kecintaan. Berarti asyik kan, mun cinta kan asyik kan, asyiknya sholawat cinta, asyiknya sholawat cinta, indahnya sholawat cinta, indahnya sholawat cinta.
segarnya salawat cinta, segarnya salawat cinta. Gantian sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. sareng kapi bersama alaihi wasallam. Salawat salawat cinta, salam salam cinta, Salam salam cinta. tangisan salawat cinta, Tangisan salawat cinta. senyuman salawat cinta. Senyuman salawat cinta. Gantian sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. sareng alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim. pohon banyak buja cuma parlo kan kuwi si ano nih kan kuwi sing ngode-ngode nih kan artinya rohani nak kurang ngode tak dewasa kan kadang beda orang ngode tapi rohani pun dewasa nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat kah kula tantretan manter kula tantretan nika terus lebur aulia lebur ke Kanjeng Nabi Muhammad gandeng ben Kanjeng Nabi sengke noro gandeng ben Guste Allah bedenang rombongan na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhirat nak foto keluarga cakap-cakap pimu ke rezekian ben Allah sendi santre ben santrena sendi kanca ben kancana ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib